Vanoya hin thilkidang tampi miching mithim hon jong a hol do zolo adim senin he tuni video a hin jong hichita bang leisit a thilkidang ta khat Pakistan gama anasu khat ina sei kiding wa he na bon chawin video tha vekit dingin ka hin lem chei kidawin a he a hi le leisit a thilkidang miching mithim hon a hol do zolo ho hi ichen naw leisit hilo leisit danga alien hon asu sa wa hidem a hi lo le ei hon I ha khullo jiu a hidem ti jong hi gel thei khop set a he tunia esai diu thilkidang hi Pakistan gama thil su a hin khuta kiti khopia kona kilometer som langa vela gamla mian kundi kiti thingthang khu khat a thil su a he echi khu a Muhammad Hasim kiti pa hin cha pingkop pasal ni anei in echi acha te ni chu ga mit vet jinga wang dammona ima nei lo hile akilom hle honin a he ahin la Muhammad chapate ni chunga thil su hi kidang ta hin ami zo sin ilungdon diu ta sanomin a hi hichi chapang te ni hi Abdul Rasid le Soyab Ahmad a hi hlonin a hi amani hi akhomi te hole hichimuna mi ho chun solar kits tin a he win a hi hicha lungdon na thei khat cho hi le ipidinga amani hi solar kits ti a ki he ham ti he a hi le nisa a hing hon ham a hi lo le battery a hing hon hiding ham ti hi lungdon ta khat he ahin la amani chung thil su hi hiti a he chi chapang te ni hi sunting le imacha atiji hon pun midang ho bang in nom ta in athale honin ake chim le ji honin to mo bol mo jong anei hon di pun he ahin la nisa hong thum a khu hong kim ki para kun amani hi hiti chun aji ki Halloween ata sa hon azoi hla in paralyze ho bang in om den ji hon tan a namun mun hona chun ata sa cha theilo in mithilumin alum den ji hon tan he hitia chu jan khowa ji hona hitai kidang ta le dat mo ta khat cha hi le jingkal khu ahong wa nisa ahong su ting le ahong dam do ki ji honin ata sa chung hon boina imacha ji tapun adam sel kit ji hon tan he he cha chung hona thil su hi atil abula chun anu le pan anati zat pi le jing honin aji chu amani hi athiding hitan ti tia na gelo hi ahin la phat ahong chi na hi le nisi a hitabanga ahong phat chun thilkidang khat su he ti chu ahin he do ta ben he hiji chun anu le pa ain sungmi ten nisa ahong hluma khu ahong jin le alup na chi ona aten alup sa ji win akhut akeng chu ata sa sanga sangzo in akhai do sa jiwin pun sil ima ki tup ta in asil pi jiwin zan khowa in nom ta in akichol sa jiwin he atil a chu anu apa te ho hin alup namun hona hi hitia chu atau pi jing wa kisu kha na ki to kha na nei kha hon jing ding ham ti a ana ven jing wa he hitia chu ni si a hin sin phat wa chu amani hi nisa hong su ting le ata sa hon jong normal a hong do kit a dam set ki ji hon a hi ti hi a hin het do thei wa he sun le adam sel ji hon wang in anu le pa hi acha te ni din alung kam hle honin amani adingin imazo si suna abol sa ajiwin zan ting imacha bol theilowa chuti jing ji hona a hi chapang te ni hi apan madrasa kiti school khana hin lekha asim sa honin a hi apan ata san le akinep na chu a hi le nikhat lewang pathinin acha te ni indam sa intin chapang dang ho banga normal a hung te hon ding a hi tin ana tau pi jingin a hi chubanin jong chapang te ni hi anu la pan Pakistan gam sunga Dr. Thim pen ho ko ma jong apui honin ana jen jing honin a hi Pakistan Institute of Medical Science Islamabad a echi institute a Professor Lin pen pa chon hichi chapang te ni dam mo na hi hoi ta in a hin khul chilin aman a saina chon hichi thil su hi tu lai wan noi khan to na to ke saya miching mithim ho ha ta a chou na pi khat a hi ati na hi hichi chapang te ni ta sa akun kilado athisan hon sample chu agam sunga Dr. Thim ta hole gamdanga Dr. Thim ta ho kom chan ajong athonun a sample test tampi anabol ta win a he USA a the John Hopkins Hospital hechimuna jong hi hechi chapang te ni thisan chu athotwa test tampi abol a hin alhang pi a agom gomin tu ni chana hin hechi chapang te ni chunga hin test zanga walam abol do ta win a he ahin la ta sa hon akisu mona ahi lo le na imacha amudo zo nai pu win a he hichi ahin hichi chapang te ni chung changa Dr. Thim ta hon aphun do khat chu ahi le mihim chunga ki kha ta su ji myasthenia gravis tia ki he nat na hi hiding ham tin ata sanun a he hichi nat na hi leisit a hi asu jong ki hebe se lo ki khat ma jing nat na khar he
chapang te ni apa Muhammad in ata sandan in heche acha te ni hi ni satha akuna hingdo a hi tin ata sanin he ahin la science lam thip na nei doctor thim ta ta hon wang heche ta san na cha pom thei kit povin he anu le apa the san ki tu lo ja su hi khajing ding ham ti jong ata sanun he heche chapang te ni hi nat na nei hi hon jong le imalam zo se apon thole gun chu ta hi hlonin sahid hin maths le physics lam hi alung lut in hizi chun zil kung min thang ta khat hong hi ding ti hi alung tup khat he asu pipa Abdul Wang hin Islamic scholar khat hi ding atu min he tuni chana amani ki zen a sumlut zo se hi Pakistan government in apu do he anat na hon ti di ham achung hona thil thung hi tuni chan ge in jong adi ta ipiham ti a khol do zo nai pu vin he ki chol lo in tuni chana jong achung chang hon thil so hi ipiji ham ti khol do na nei dingin miching mi thim hon pan na sata in ala jing na layu na he tuni video ding hi chan so ita in video like share ni na bol pi lang na bon chavin stay safe and stay blessed.